ustozlar hoş gelipsizler. Hoş gelipsizler. Çakırqa жооп берip mana aynı işkin mezgilide ушинтип kelip olturasızlar. Ушул kelgen kadamыңızдарga Кудай Таала сообун жазган болсун. Өткөргөн убактыбыз Илайым ушу сооп таразабыздан жазылган болсун. Урматтуулар, majlisibizdi уруксат берсеңиздер, Кур'ан аяттары менен баштасак, арабызда анча-мынча өткөн кеткен дамылаларыбыз бар. Анан mana Jamaliddin Damыллабыздын атасы өткөндө каза болуп кетти. Арты кайырлуу болсун. Mana ошондой арабыздан жакындарыбыздын өтүп кеткендерди жоктоп бир Кур'ан окуп, majlisибизди баштасак, Кур'ан окуш үчүн Ибрахим каракебиз Кур'ан окуп берсе, анан аксакал дамылаларыбыз дуа кылып, анан сөздү улантат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم
صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Allah subhanahu wa ta'ala оқылған Құран-ы Кәрімнің соуыны барлық мұсылмандардың қатарында Лейлек районымыздың мұсылмандар үшін, дини үшін емгек қылып кеткен, өтіп кеткен алымдарымыздың, молдаларымыздың, қараларымыздың, имамдарымыздың бағыштадық. Аллах Таала барлығының жатқан жерлеріне Құран нұрмен нұрды қылып жәннаттан орын берген. Дин үшін қылай емгектерін Аллах Таала өзін қабыл қылған. Аллах Субханаху ва Таала қол көтеріп тұрған әрбір өзден үміт қылып жатқан мархумдарымыздың өзің рахматын алған. Аллах Субханаху ва Таала ушул отырышыбызды, шоғылышыбызды берекелүү кылган, ортобузга тымак берген, динибизге кубат берген. Аллах Субханаху ва Таала жүрөгүбүздө жакшы ниет, максаттарыбызга Аллахым өзүң жеткизген. Ар бирибиздин дин үчүн кылган эмгектерибизди Аллахым өзүң кабыл кылып, кыяматта бардыгыбызды ошо алымдардын, карылардын, хафиздардын катарынан орун берген я архамар рахимин. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allah kabul kılgan olsun. Hazır emi ustazlar mana bir sıyra didarlaşıp biri-birimiz menen amandaşıp salamdaşıp aldık. Emi Kudaga şükür mana hazır ötken joluguşubuz Октябрда өткен екен. Октябрда андан бері мана ортода өткенде ортолықта айтқандай орозо өтті. Орозода көйінчөсі молда атмайы бошабайт екенбіз. Андан кейін Нимат ұстаздар, Моллабек Әлдамылалар Лейлеке кетті. Андан кейін мана Султанова баш болып, Толқынбай болып, ажылыққа кетішті. Құдай Таала қабыл қылған болсын. Мана ошентип Құдайым насип қылған екен, бүгінгі күні ошентип жолығышып, жүз көрішіп олтырабыз. Нимат ұстаз менен Толқынбек, Айдарбек, Алла разы болсын. Бая эбегейсиз деп тағын атасақ болады, китеп бетіде жазылғандай. Өте зор емгек қылып жатат. Қанша елдер суқтанып, тамшанып тағын жатқан учуру да. Құдаға шүгір, мана өзіміздің каналыбызды түптөдік YouTube'дан. Қанчалаған съемкалар жүрді. Башында анча-мынча баяғындай. Бая кичине-кичинеден қымыраған қыр ашат дегендей. Башында анча-мынча кемчиликтер менен Құдаға шүгір бүгінгі күні кадимкидей жолға түшүп, өз нугуда ишин алып бара жатат. Бұл жаатта Құдаға шүгір мана Ниматулла Дамылла Айдарбек менен биргеликте өзүбүз күбө болуп олтурабыз. Лейлеке чейин барып, ар бир айылга кыдырып, ошо канчалаган мээнет кылып келе жатат. Бул да болсо ошо ынтымагыбыздын бир берекеси. Ошончо хатым Құдаға шүгүр өзүбүзгө дагы береке алып келип жатат. Үй бүлөбүзгө дагы береке. Өткөн кеткендерибизге дагы сообу жетип, анын катарында Kur'an okulgan yerde mekenimizge dağın berekesi elbette tiyet. İlahim Kuday Taala oşondoy jakşılıklarından ajıratmasın. Aksu'dan özü bu yerde jana Sagındı tanıştırıp kettik. Sagın dep uşul yerde uşul Araşanda işteyt. Mana Selim Bay menen birgelikte Selim Bay keçe katarыбызга жаңыдан koşuldu. Uşul yerde işteyt. Sagın. Ekinçisi mana bul yerde Daniyar Aksu'dan bolup Egipet'te okup geldi. Bul jigit Adep Başatı'da işteydi. Üçüncüsü Zarif.
Бұл дағын төпкір Ақсудан болады. Бүгінгі күні Молла Сауыр дамылауыздың мына ошол мурасыны қолға алып, ошо иштетіп жатқан мезгілі. Анан қатарыбызға келіп қошылды. Мана бұл жерде бізден Ақсудан Нәрзіллатаға талант Бегәлі, мана ошол бүгінгі күні Бегәлі болып, ушул дасторконду сіздерге сунуп, батаңыздарды алып олтырат. Құдай Таала бұлардан дагын мына ошол ихсанын кабыл кылган болсун. Илайым ушундай дамлаларды сыйлаган болсо, булардын дагы үй бүлөсүнөн ушундай дамлалар, карылар, алымдар чыксын илайым. Нимат дамылла. Өзүңүз баштап бересизби? Rahim elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Selamu aleykum ve rahmetullah. Bugünkü ошол биздин жыйналышыбызга себепчи болгон Бакыт устаз, Алла разы болсун, бардыгыбыздын башыбызды бириктирип, дамлалар, бардыңдар кош келипсиздер. Илайым эле ошо биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Мына биз бул жерде бул өтө бир жакшы иш-чара болуп атат да. 99-жылы мына Хабибилла дамлалар тартып койгон экен. Ошону биз азыр YouTube'га киргизип бардыгыбыз тамашанып көрүп отурабыз. Дамлалар, мына мен авам болот, мына атам болот, чоң атам болот, тагам болот деп. Бұл естелікке қалат екен да. Ошол Хабибилла дамла Алла разы болсын. Құдай берсе мына біз азыр 99 болса, аз почти 20-30 жылдан кейін көріп отырасыз почти. 26-27 жылдан кейін. Азыр мынандай бұйырса біз YouTube'ға кіргізіп қойсақ, азыр 2026 болса, 2050 жылдардағы мындай бізді естеп, Аллахта біз барбыз бы, жоқпыз бы, бізді дағы естеп дамлалар отыран екен деп мындай қара отырады да. Бұл да біз жақсы иш-чара болды. Анан дагы бир өзгөчө мен сиздерге ыраазычылык билдиремин. Ошо биздин ошо лейлекке барышыбызга себепчи болгон ошо сиздердин колдооңуздар. Бая бизде аксакалдар айтат, ха-ха деген төөгө мадак деп коет го бизде. Аксакалдардын сөзү бар. Сиздер ха-ха дедиңиздер эле, мына бизде барып келдик алхамдулилла. Ошол самолет Айдарбек экөөбүздүн самолетко билет алып барыш келишибизди, анан дагы ончо-мунча башка дагы спонсорлор болду. Ошо аяк бияка басканыбызга, турганыбызга кеңири биз барып келдик. Ошол жерде бир эки адам өзүнчө да кошумчасын берди. Анан жалпы сиздердин жардамыңыздар менен биз ошо самолет менен барып, ошо айылдагы устаздарды кеңири ошол интервью алып тартып келдик. Эми ал жерде барганда да өтө мындай бир жакшы маалыматтарды алдык да. Ошол жерге барганда дамлаларыбыздын Казакстандагы шагирттери менен байланышып, ошолорду да эфирге тартып чыгардык. Көрдүңүздөр, а? Азыр эми ошол дамлаларды эстеп туруп, мисалы biz hemen bilesizler Gazbek Damla. Gazbek Damla ошондо интервьюда айткан. Biz ошол эмеге Казакстанга барганбыз деп. Казакстанга барып, ошол биринчи сабак берип тарбиялаган шагирттери азыр Кызыл-Ордодо ошол имам, ошол жерде Куран жаттаган карларды тарбиялап, канча карларды чыгарып коюптур. Карасаңыздар, 5 балада канча жыл сиз жашап сабак алдыңыз? Балада şu 91'din 20. июньde vardım. 94'tün 4. fevralından ayaktan beri karay çıktım. Bir günde ele çıkıp kettim. Atam kelip alıp ketti. Dataları menen jattayт экенсиз, эсиңизде калып тура, машалла. Жаттабагanga болбойт. Ал эми менин эң кызыктуу балалык учурум да эмичи. Бала болуп барып чоңоюп кайттык да. Bir gün мен ушундай кабинетте отурам, моллам чалып калды. Молла Кудай кол. Тақсыр емне кылып атасың? Сабактамын молла ушундай айтсам. О карлардын бөлмесинде карлар аранча гүжүлдөп атат го эми. 22-23 кары сабак кылып атат. Токто дейт, карларбы дейт. О карлар. Тақсыр бир көргөзүп койчу дейт. Онда барып эле мындай эшикте мындай көрсөтсөм. Шондай иле берген биздин арман кылган ишибизди сен кылып атасың балам дейт. Биз арман кылган иштерди сен кылып атасың. Биз ошону күттүк, биз ошону билдик дейт. Бала айылы ал бир Кыргызстандын бир четкей айылыда эми. Казакстандан барып ошо айылды көрүп, ушундай окумуш, динге, улутка, инсандык даражада каттуу өздөрүн баалаган кишилердин колунан тарбия алганыбызга биз кубанабыз. Биздин эжелерибиз, ал жерде кызмат кылган эжелерибиз, Моллоомдун аялы, Бахриниза эжебиз, чоң атабыздын аялы, Санталат эжебиз,
бізге тамақ беріп, үйінде қараған Назикат ejebиз, Еркина ejebиz. Бұлардың ойлаймын азыр бұндай кишилер жоқ азыр. Кишилер жоқ. Өзінің балдарына қандай қараса, ошо бір дастарханда бір емнеде отырып, кишилер бұндай жоқ азыр бізде жолықпайды. Білбеймін, неге емей шықпаса жоқ да емей. Ошонун Лейлеке барышыга дамыла себепчи болгон экен. Газбек дамыла. Буларды ошо Казакстандан Бухарага барып, Өзбекстандан, анан Өзбекстандан кайра эмек алып келген экен. Исфарага. Анан Исфарадан дейт, анан кийин дейт, ата менен сүйлөшкөнбү дейт, кайра мен Лейлекке келип, ошо Лейлекте окуп калдым, 3 болгонбуз дейт. Азыр бардыгы ушу жогорку кызматта экен. Алхамдулилlah, Алла разы болсун. Анан бул жерде дагы бир ошо кече Лейлекке барганда съемка кылдык да. Ошо съемкада дагы кээ эмелерди окудук. Ошол Молла Жунайдилла дамла жөнүндө бир эки окуяны айтып берейин. Бул менин мына съемканы тартып аткан Айдарбектин атасы Каныбек Дамылла Молла Жунайдилла дамладан сага калган экен. Күндөрдүн биринде барып калдым да. Ушундай барып калсам, үй сал мындай болуп тым болуп калды. Мындай анан кирдим. Киргенимде дамылабыз ушундай мындай айтам да өтө строгий дейбизби, али мындай сүрдүү кишилер да. Анан барсам, "Кана балам келиң" деп анан кийин кирдим. "Сиз даярданып туруң, аз мен тарат алып келейин" дагы да. Анан чыгып кетти да. Анан барып тарат алып келип, сабакты берди. Сабакты берип, сабак бүткөндөн кийин түшүнбөгөн жериңиз барбы деп дароо сурайт эле. Анан дароо окуп кайталап, анча дамланы алып отуруп, анан ошол күнү барганымда ушул окуя болгон экен да. Бир балдар өткөн экен. Устазыбыздын баласы өткөн экен да. Ошо бардык кыздары баягы ушундай неме болуп, ошол күн эч эсимден кетпейт да дагы. Эми айта турган маселе, ошол убакта дагы баласы өтсө дагы, караң, ошол бизге балам азыр даярданып тур. Анан кийин дагы мага сабак берди. Сабак берип, түшүндүрүп, анан балуу атаң айлансын дейт, атаң айлансын, баракалла сабак болуу деп туруп, анан кийин устазыбыз айтты, "Балам, сизге бир аз иш бар" деди. "Кандай иш бар? Биз кызматка таярбыз устаз" десек, анан кийин ушул мына жакта үкелер бар эди да, устаздын үкелери бар эди. Кенже агай, Айта Шайилла деген үкелер бар. Эки энди биздин туугандар да. Ошолорду айтып коюң, азыр Үсөнбай мен аманатты тапшырды деди да. Мен бүйөттө айта турган нерсе, шондой мусибат, шондой неме келип турса дагы кыйынчылык. Эми ондай тасаввур кылыш кыйын да. Чындап элестетиш кыйын да, балаң көз өтүп кетсе, балаң бул бөлмөдө жатса, бөлмөдө келдиңби балам деп туруп сабак бериш. Бул мындай эркек адамдын колунан келе турган иш да, мындай окуялар. Эми ошо сөздү укканда мен ыйладым, чыдай албадым. Кандай бир тоо жүрөк адам, Ошо бир апта Молла Жунайдилланын кызматында болдум. Машалла. Кишинин тарат алганын өзү бир сабакта. Намаз, дуа, мындай эмес. Ол тонкий киши. Тарат кылганын өзү бир сабак эле да. Ар бир немеге ол жөн ман берет эле. Сабактын пайдаланышынын өзү бир церемония эле да. Şu 92 жыл таратканасында bu emesi var, Mustafa'nası var, taratkanası var. Андай şu алда şunday edi. Şu taratkanasında mындай жегинде кайыш менен тигилген мисвактар турчу эле. Тараттан кийин обязательно мисвактын эмне кылып, сүртүп тазалап кайра салып койчу эле. Тараттан чыккандан кийин галошун милдеттүү түрдө жуучу эле. Таратканадан чыккандан кийин галошту жуучу эле. Чыгат, ушунда өзү бир куманда 1,5 литр суу болобу, 1 литр суу болобу. Мен устап кылып чыгат. Тарат алат, анан галошун жуат, жетиштүү эле. Адамдар бетин жуп, чынтагына келген суу ада болуп калып атпайбы? Аз окуганын өзү бар. Ол киши руханий өтө чоң эле. Аллага шүгүр, ушундай устаздарыбыз бар экен. Устаздарыбыздын дуасы менен, устаздарыбыздын себеби менен Кудайга шүгүр биз
uşunday bir derecege jet oturabız. Anan uşul emege dolborubuzdu koldop turgan ustazlara da rahmat. Allah razı olsun. Adır misal bu yerde oturgan bolsa, kança ustaz bolsa bir 80% az bu yerde oturganlar oşo dolborubuzga katışıp özünün emesini tartıp berişti. Xudaga şükür. Adam bir 20% kaldı. Kalganlardan sizden suranıç kelip durup efirge bir tartılıp beriңiздер. Себеби бул жашоо бул аманат. Kim var kim yok. Yetten geçen men barбы, жокпу аны эч кимimiz билбейбиz. Ошол жерден bir kelip durup bir tartılıp beriңиздер. Ошо dini жолдо кандай кызматты кылып атасыздар? Dinди кайдан үйрөнүңүздөр? Кайсы устаздын шакирти болосуздар? Ошону bir айтып берсеңиздер, иншалла бул тарыхый bir tasma olup tarihte kalat inşallah. Erten ele bizim közü ötüp ketet eken. Ballarımız var, derelerimiz var, çevrelerimiz var. O şöyle sizleri körüp, Allah'ta isküstünü intelek vapşı ölüp geçecek gerek. Burak bizde original körüp inşallah bizi çevre kıvralarız inşallah. Adile misal bizde çoğatalarımızı ötüp etken, adile isküstünü intelek bilen bayaklarda kıyımlatıp süyletip atat kop. Bizde yok. İnşallah original boydan sizlerin söylegenizler kalat. Allah razı olsun. Oşa bir rahatçılıklı bildirip koyun dedim. Elge razı olmagan, Allah'a razı olmaydı. Dağı bu yol sizlerden Allah razı olsun. Barınlarga rahmat. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala aşrafil enbiya ve mursalin. Amma ba'd. Assalamu aleykum hurmatlı damlalar, qarılar, imamlar. Munal jolğuşuğuz inşallah berekeli bolat. Bul şariatqa layiqlı silatur rahim dep koyar. Sürüştürüp kesek, leylektik, mollalar, qarılar bardığız, bir-birimizge aka-uka tuğan, bölö, jeğen bolup çıqabız inşallah. Hurmatlı tuğandar, damlalar, jaşlar, ıntımak uşul bir-birimizi sıylagandan, uşul bir-birimizge yardım bergenden, jakşı mamile kılgandan baştalat. Bardığız tuğançılığımızı unutpay, bir yerden ekenimizi unutpay, Nimatamla жақсы айтып өтіп кетті. Бүгін бар, ертең кім бар, кім жоқ. Ошол жақсы сый менен жүргөнгө әрекет кылышыбыз албетте зарыл. Нимат менен бакыттамла экөө чоң эмгек, бир локомотив болуш керек экен, сүдүрөш керек экен. Муну сүдүрүп аткан ушу бакыт менен Нимат. Кудай таалам сиздерге дагы күч кубат берсин, иштей бериңиздер. Толкундамла бар, дагы атын аталбай калгандар бар. Құдай таалам ким ушул долбоорлорду ишке ашырып, дамлаларды видеосун чыгарып, мына канча эскерүүлөр болду. Мына пайгамбарыбыздын хадисте айтат, "Үзкүрү махасина маутакум." Ошол өтүп кеткен адамдардын баардык жакшылыктарын эстеп туруңуздар. Бул рия эмес. Бул бизге өрнөк болуш керек, үлгү болуш керек. Мына Айштабыздын ошол дарат алгандары мына биз үчүн өрнөк. Мына аз ким азыр тарат алып эки ракат намаз окуйт. Ким ады мисвак менен тарат алат. Ошол биздин аталарыбыз сүннөткө, мустахабка, ошо бардыга бекем болгон адамдар. Бир дагы нерсени тарткан эмес, бидатка жол берген эмес. Бардыгы Ханафи мазхабыны, Матуриди акыйдасын булар туулганда ошо турушу Матуриди менен Ханафи мазхабынын өрнөгү да бу кишилер бардыгы. Бир дагы башка жакка бурулган нерселер жок эди. Азыр сиздерди көрүп отурганга өтө курсан болуп сүйүнүп отурамын. Бардыңыздарды мына дамла көптөн ушул убакыттан бери бир жарым жылдан ашып калды. Ошол бир проектти баштап, лейлек сүрүктүү молдолордун баштарын бириктирип бардыгын ошо тартып сүйлөтүп келе жатат. Бардыгыбыз биз аксакалдар жаштардан чыккан дамлалардын көпчүлүгүнү, кээ бирөөлөрүнү тааныбайт дагы экенбиз да. Мына YouTube'дан эмеден көрүп отурабыз. Бардыгыңыздарга рахмат. Ошо эсептеп отурсак өтө эле көп экен, жакшы. Көп дамлалар бүтүн бардыгы. Бардыгы дин алымдары, динге кызмат кылган адамдар, бардыгыңыздардын өмүрлөрүңүздөргө барака берген болсун. Ondan keyin eski ötüp ketken damlalarda dagı eskeri oturasızlar, ошолордун içinde menin atamdı dagı eskerdiňizler. Ondan keyin oşo bizdin Kazakstandan barıp alıp gelgen şagirtlerimiz var, oşolordun dagı oşolor Kazakstandan kelgenler 3 bolçu da. Biz barıp ondan keyin içiden tandawalı 3'ünü alıp gelip okutkanbız.
Birinci İsfaraga alıp gelip okutkanımızda bir 3 aydan keyin İsfara 91-ci yıllar olğan ve İsfarada bayağıday grazdanski soğuş olup ketdi. Ondan o yerden atınç olup kaldı dağı. Ondan keyin damlabız Molla Xudayxonga alып barıp oşo yerde okusanızlar жақсы болот. Ondan biz kanikul siyaktı emek kılıp turup, ondan keyin şagirdlerimiz koşu bardığını oşo yakka alıp kelgenbiz. Hazır üçüncü teң Kazakstan'dan oşo 3 olmuştu da oblastnoy oşo meçitlerdi başkarıp emek kılıp turatken daima baylanışlarımız var. Xuday buyursa жақында келебиz деп отурат. Biz бардыгы ошо зияратка келебиz деп келгенде дагы bir чогулушсак жакшы болот эле. Аллах Таала разы болсун. Ушундай кичине-кичинеден бардыгы ушул жерде отургандар бардыгыңыздар кызмат кылып жатасыздар. Аллах Таала ошо кызматыңыздардын соогуну бардыгыга жеткизген болсун. Мына эски дамлаларды эскерип отурсуздар. Аллах Таала булардын бардыгынын oşo kılgan kızmatlarını özüge soğutlarını jetkirip ahiretте oşolarga bir mayıl bolup jakşı faydasını berip soğutlarını jetip Allah Taala şulardын janını jannatта bolsun. Bardığınızlarga rahmat. Allah razı olsun mana sizlerden. Mana oşo Nimatıda şunday dol bordu bul abadi töölüge kara turgan dese de mana ata babalarımızın yolunu ulap mana bizden hem geçtik de bu dile. Bir yılda 3 yol olsa bular geçtik. Oluşur, yok oluşur. Birbirimizden hurmatla başlaya kılışır. Allah razı olsun sizlerden. Kelgende bana ağlar, yaş damlalarda hem Allah razı olsun. Bu damlalarda bana elge kızmat kılıp atar, kolundan kelişince bana bardığınızdan, maksatınızdan razı ettiğinizde daim şunday olup birlikte olup, bir tuğandık olup bana şunday tübziylik duruşkalı nasip etsin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun sizlerden. Mundap qari kelgende iylagambızda artda turib 90-yılı kelip xatma qilgan. Abdusamidamla, Kabir, Jalmil degen qarilar menen kelip birinchi Sülüklü shahrida xatma qilgan, el orqasida turib iylab namaz o'qiganmiz. Artık qarilar o'tib ketgan edi ol vaqtda. Orada da hatım. Orada hatım. Mana ondan beri mana emi başlap berdi mandap qari, bundan buyaga bu qarilarni hozir yashawga jeta olmaymiz qancha. 200 desek de işenemiz, 500 desek de işensek bulat, 1000 desek de işensek bulat. Men uşu Leylek elin menen sıymiqtanam, maqtanam. Mana sizler menen mana şunday birge bolup qalganыбызга biz sizlerden murda oşo atat algan Molla Saydulla Damılla, Molla Cünay, Molla Xudayqul, Molla Zulqaynarlar menen birge bardığız, jürgenbiz, turganbiz. Xuda al kişilerdi rahmat kılsın, al kişiler jönököy adamlar bolgan emes, al kişiler ovliyalar bolgan. Mana sizlerin arаңızlardan da jakşı kişiler çıkıp mana elge kızmat kılıp atabız. Mana oturuşlarыбызды uyuşturup жаткандарга, mana tarixta kala turgan çoğ mana o bir emeni Nimatilla, Tolkun, Aydar bolup tarix kaldırıp atat. Buların da işlerine Allah Teala iyilik versin, ömürlerine bereke versin. Ötelekler tez gelip nimetlerini bir suyundurup, şu interviyanızlarda berip koysanızlar yaxşı olur. Allah Teala oturuşunuzu berekeli olsun, amançılık olsun. Hayırlı vakıda Leylek, Sülüklü, Batken boyunca bir dalgız ana artık hare degen kar vardı. Oşa karakenin altında Şam'da oğuzda açıp iftarıga teyin, sağlığa teyin taraf okuydu. Oşanda Lelnavat'tan, Batken'den bazı imamlar arkasından yürüyor dedi. Bu cuma bizde, bu cuma bizde dedi. Şu Leylek rayonunca bir dalgızına kara var idi. Şu uşağa da kötü dedi tarafımız. Ondan biz oşo Kur'an'da aytgандай ar ayda gaştegimiz var edi. Buyagı kara, kısa köz, buyagı Batken, buyagı Leylek, buyagı Oş, ar ayda bilip gaşteg köz kıra dedik. Ona biz şu bazı sizler aytatan ustazlarımızların var menen bir
жолугушуp бирге жүргөн кишилерденбиz, көргөн кишилерденбиz. Allah Teala ötkönlerimizin barının cayını cennetten kılsın. Sizlerin ömürlerine, sınavlarına bereke versin. Bu istediği yaxşı olan terinizler, Allah barınızlardan razı olsun. Ana rivayetlerdekiler Kur'an'da okup durup kimde kim dua kılam dese 40 bin perişte o min dep turat deydi. Ana afsalul a'malu advamuha ve inqalla deydi. Amalların en yaxşısı az bolsa dagın üzgültüksüz daima atkarılganı degen oyu var da. Ana endi mana tahlildi көп айтсак жакшы болот. Устаздарыбыз tahlildi көп айтат. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah деген болсок, Ajay Muhammad kitabida aytiptirki, ушул калманы чын ыхлас менен айта турган болсо 4000 чоң кабира күнөөсү кечирилет депти. Устаздарыбыз дайыма мына Молла Кудакыл баш болуп, өзүбүздүн моллолордо ham ушул tahlilдин бир сабагын айтып жиберди да. Барыңыздардан Allah разы болсун. Кудай кааласа ушундай бир жыйындарыбызды фазилеттүү, берекеттүү кылган болсун. Bizde hurmatlı namlılar, ata babalarımızın, ustazlarımızın ayrıca çok жасап koygan emgekleri var da. Bizim bağıtımızı tüzdü, bizde hakikat yoluna salıp koygan. Hem bugün günde her kimimiz arkadaş jaktan okup kelatabız, tuğra yerdi, bilimimizden jogorу. Anan oşol jaktan keybir töremes түшүнүктөрдү алып келип, мына элге таңуулап, багытыбызды бөлүп жарбай ынтымагыбыз бир болсун. Bizde mına Katıran жөнүндө айтып коет. Kudayga şükür başı көрүнгөн 30'ga жакын damlalar barбыз. Биздин элибиz ыймандуу эл болгондон кийин, динди сыйлаган калп болгондон кийин, молдонун оозунан чыккан сөздү карап турат. Кайсы молдо не десе, ихласмандар ошол жерге карап бөлүнө берет да. Молду бөлүнсө, эл бөлүнөт да. Бизде дин ушунчалык сиңип калган. Анан биз damlalarыбыз ортодо макулдаштык. Бирибиz Мединадан окуп келген, Меккеде окугандарыбыз бар, Түркияда окуп келгендер бар, Пакистандан окуп келгендер бар. Бардыгыбыз башыбызды бириктирдик дагы, ынтымакташып бүгүнкү күндө жумасына бир жолу сабак кылып койгонбуз. Кандай туура эмес түшүнүк болсо ортого салабыз дагы, элге мындай өзүбүз билгенди сүйлөп алып, элди бөлүп жарып албайлы. Өзүбүз бөлүнбөйлү деп ынтымакташып азыр бир муштумдай болуп, жума сайын сабагыбызды өткөрүп жатабыз. Анан мүмкүн болушунча экинчи сунушум ошол эйлек имамдар, молдолордун баарыбыз башыбыз биригип калды да. Аксакалдарыбыз дагы дайым болуп калды. Ошо өзүбүзчө бир комиссия кылып алсак, ошондой анча-мынча чектен чыгып сүйлөгөн инсандар болсо, ошо 5-10 аксакалдар басындан ордуна коюп койсун. Анан ошентип кийин кеч болуп калып жүрбөсүн да, ошо бир сайдын элибиз, бир элибиз да, урматтуу туугандар, имамдар, дамлалар. Ошондуктан ошол жактарына кичине көңүл бөлсөңүздөр, барыңыздардан Аллах разы болсун. Кудай кааласа, эми кезек катыраңдыкы болсо, биз сыймыктануу менен кабыл алабыз. Иншалла бизде деле жакшы азаматтарыбыз сиздер тоскунга даяр. İnşallah bardığınızlarda hoş geldiniz деп тосуп алууну Аллахым бизге да насип эткен болсун. Барыңыздарды күтөбүз. Бүгүнкү хайыр берген инсандардын өмүрүгө рызкы Аллахым береке берсин. Аллахым бириңиздерди 1000 кылып кайтарган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.